Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chhir tu silin sangpuya Prime Minister Narendra Modi chuan COVID-19 hriven na siam chu ani vele mipui pek dan tur sarkar lai puin ruam manna asiam te Chief Minister te soipui Assembly Speaker Pulal Rinlen na sailo chuan ZPM Legislative Party hruai tu Pulal du oma chungchanga tunkar zirtomni khian athutluk na puang don MPCC Vice President Poislian Sailovan Party ani na aban san Ramchunga COVID-19 tono kong abung thar kai chhozel ni in rivei en kol dam noi somret paruk chuang anom to COVID-19 chungchanga voin khan Prime Minister Narendra Modi an biak mu theina mangin state rang Chief Minister te akoma malak na le he shridan na tur damdoi manani theivel ya mi pui pek dan tur chungchanga sarkar le pin rom man asiam chungchanga soipui Prime Minister chuan state in the COVID-19 shriadar zaw bel zelo na turin Film khur taka hmala zui zel tule tha thalo turina cha vaccine omchu film khurna lama in thadul phana na man chi ani lo thu soi Prime Minister nena income hona hian Chief Minister Puzoram Thangapo Telin Health and Family Welfare Minister Dr. Al Thanglen Chief Secretary Pulanun Mo Chongole Health Secretary Pu Esal Engmoi tenan troi om ani Roral Lai MNF MLA Sompan Hin ZPM Legislative Party Leader Pulal du Omadan Bo Chia Pu MLA tanga bantura angena chungchanga speaker pu hlilina sailo chuan zirtomni khena thathlukna apuang don voina chanchenbu mithen khatin ankomna pulal rinlena sailo chuan athathlukna hi television le chanchenbu mithe ma zirtopni choma dar chom pakhat khian apuang don ti asoya engma zeble thup omlovin thil kalpu ani dona politics thil telovin dan angkhapa thil ti ani tur thu soi pulal do ma bang turati na chungchanga hian dan ang veka Thil kalpui turin mithiam ron thayang ang aron baka assembly official the point uluk takin anzira ama point na sataka lekha cherin azir ni na soya hetiang thila parliament le state assembly speaker te thluk na lo siam to le supreme court thurem na thlenga azir nu athluk na hi asiam don ni na soyani MNF MLA som te chon MLA ani na tanga pulal do ma bantir turin speaker hne na hian september ni somni pani khan le khan thelu ta MLA dang panin annuwa an thelu zui le a MNF MLA te hian pulal do ma chu independent thantlin nisia Election Commission of India in ziak lu ZPM hruai tu ber anga khosarenga ZPM mi lomlu thina an puwa hei hi India Constitution schedule somna party wiresan khapna dan anti defection law kal ni in an soeni speaker na soidan chuan MLA te le khathelu hi a copy 7 pulal do ma pek vekani a pulal do ma chu september ni somni puli khan MLA ten angen anga MLA ani na tanga ban ani lo chan tur soifia tura ti na show cause notice pe in chang turin ni som puli hun pek ani a chan hun an pek top ni october ni reta chan a thelu ta chu a chan na copy chu MLA tanga ban tura phut tu MLA som pan hi ten hena pek le vekani thu pulal rin lin na salo chu na soi November ni thum khan a chungchang thui ngai tu ani ya thutluk nei tun kar zir top ni November ni somni pasari khian speaker hina puang don ta ani Mizoram Assembly tun ma chanchin hriatem an soidanin MLA then khat ban tura hek anlo om to thin na in ban chu anlo om nova ban thei an ni ti hria mania bang ta po anom ni nan soya ma se dan manga ban anlo om nova ban ani chuan pulal do ma hi Mizoram Assembly chanchina ama saber ni dona kumchang ka ko chamret panga parliament dan siam anti defection law manga lok sabha MP ani na tanga ban ma sakber alo ni to bok ani School Education Department of Samagra Shiksha State Project Director Pulal Machona chu COVID-19 in Kharkiv chunga zirnalama atna thole malakna awangin Sri Aurobindo Society chuan choiman an hlandon Shrilang in Kharkiv chunga zirnalama atna thole malakna te chu Innovation and Leadership Casebook COVID edition ti Sri Aurobindo go stand an siama talan ani ang he e-book hi zena konga danglam na thlentu pon chhona ani a choimoina hi Sri Ramesh Pokhriyal Nishank Education Minister Sarkar le pmi chuna hlandon ani COVID-19 na wanga in Kharkiv pon nuwa zirna pa ngai chunjom the ani taklo wangin July 10 in lama tanga zirtin andon theidan tur chu School Education Department chuna ngai tu a kumin April Sambathuma Tangkhan DDK Aizol LPS le zone ta te tutorial class ti chwa ani ta a July 10 nitin pathiani telovin TV atangin zirtin andong theita ani heng ba ka hen chokar tin ro manna chu July ni le Tangkhan kalpu ani le tabok School Education Department hen Inspire Educational Excellence Award sanghi somhi chu November 30 khan adong boka COVID-19 Sri Lanka July 10 ril selan pu theidan tur kai shona chungchanga zirti tu chu Indian School Psychology Association Inspire an online seminar te anne puya middle school high school higher secondary school zirti tu thanem tak he online seminar henan tel ni in sarkar chu chuan asoyani
Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Vice President Pu H Lian Sailovan Party ani na aban san thu Wain Khan puan ani Wain MPCC into chuan siama chuan Pu H Lian Sailova hian Mizoram Presbyterian Koshana rongbona poimo tak Aizol Mar Presbytery moderator na achel don ta kawangin October ni Sari Khan MPCC President Pula Thanholan hena MPCC Vice President atanga chol adu thu zekina thelu to party lama mo phurna ane te hi Koshan lama amo phurna nen chelkop arem lo nia ashiat awanga tolsan turani thu talang hei hian Pu H Salva puitlin ziale ngai to na film takmanga politics alokhel thin zia atalang chiang hle an ngai ti an soi Pu H Salva hian Congress Party achu san lova Koshana arong bol na poimo tak achel tak awangin party ani na poimo achelte cholsan ri adu thu athlen mai ni in an thu so chona soi Pu H Salva ban na hi pom alani lo ni in thudana ni a pom ani a ama thak tu tur po hriat alani lo Mizoram Rural Bank ka thok tu intel khom pol chuan an chairman in Mizo tong thiam lo namdang an bank ka thok tura da nge atum chu an do dar thule athil te chu sut ngal tura an du thun soi hema chung chang ain thu semin Mizoram Rural Bank officers and staff association headquarters chuan thu semin social media sang sanga Mizoram Rural Bank ka thok tu te an nuar ti thu thedar chung changa thil om dan soi fi ania Institute of Banking Personnel Selection IBPS Koltingin namdang Scheduled Tribe le Scheduled Caste Nilautan officer le clerk na lu thena dan om angin tuna hiam namdang mi sampakwain an banka na aron zom meka nalak dan tura dan an neya Mizo tong pol riat zirlain athiam angtal an thiam turani ti ania na an zom atanga tharuk chungin tong an thiam le thelmo endik tur ania Antlin lo chuan tharuk dang hun pek le then ni a chuta antlin lo fo chuan board of directors in tharuk dang arem ti chuan a pele the an ti a hetiang dan an nei lai hian nam dang te hi da nge an ni the nan pa chunga university college in diklo taka Mizo tong thiam anga lekha anoji asak manga an bank chairman in heng nam dang sompakwate da nge tumma ala chu andulo thu sen MRB thokte chon an board of directors in thutluk na lo siam to anga dan ang taka pol ria thleng Mizo tong an thiam le thiam lo en fia ngei turin an phut tat ani an tia an bank chairman Vade Jaya Chandran heng namdang mi sompakwaten an dil anga da nge alo tum ru chu atop thlenga an do dal don thuan soini PC party point hemi chungchang hen thu semin dan kala che Mizoram Rural Bank chairman le uchuak taka adu sak thoktu namdang sompakwate chu arang theng bera ban turin Mizoram sarkar an phuti an soi ani Chanchin Thari All India Radio Aizol Changa Puan ani Mamit DC in Mamit District mundanga changa voklak lule thon chho akhap Animal Husbandry and Veterinary Department hena changa thodan danin Mizoram voknat na shri PRRS le African Swine Fever leng theidin huna aladin zel ri awangin heng shrileng na kami pui le ran ano himjok theinan Thenom ram le state dang atanga voksa le voksan atanga etur siam reng lak lule thon chho Mamit DC chuan akhapa hemirwal vekiam vok thi reng pai mai lova thuk taka phum thin turte voktal tu ten vok risel tha chau antal turani a vok ne tu ten vok dam lo shal turani lawati bok Mamit DC hen vein vekhan Mamit district huam chunga kumin Christmas le kum thar vok veta halpo halmoi Skyland tan na pok thethil dang borok chalo beng cheng siam theichi reng le no pong silai lem amukap chok thei reng lak lu zor shal hal le man khapna thupek achua bok Nimina COVID-19 trikai mu chua thar somnga an oma voin tlai khan trikai dama chua tir mi somkwa panga anom thunga heti hian trivei mek zali pasiren an oma trikai enkol nuwa chuak to za chu mi sangthum zani somkwa paret an ni a mi pangan an chan to a trikai to zongzong chu mi sangthum za srilia soman tling to ani ram chunga COVID-19 dono konga bung thar kai chho zela ni a trivei enkol dam no somret pruk chuang om to in hei hi za zela chutin somkwa pathum point pasari parukani a Shivei enkol dam hi tuna vei enkol mek aina let somni chungin an tam to zoka Dakar somni plikal la chungin damlo singli sang ni chung enkol daman oma hemi chung vek hian shikai thar singthum sangre don hu chu an om thunga Shivei enkol mek hi mu chu to tangin za panga noilama a oma tuna hen shivei hi noili singthum sangre le zaruk samruk pasari omin hei shikai mu chu to tangin za pali point pasari paretani a Union Health Ministry chun state le Union Territory somni paroka chuan shivei mek za thi sing ni noilam an oma COVID-19 thi pui ram chunga shikai mu chu tangin za pakhat point pali panga an oma Dakar somni plikal chungin mi zali samretin an thi pui ani chanchin thar cheti topna na tang pui Prime Minister Narendra Modi chon COVID-19 shriven na siam chu ani vele ami pui pek dan tur sarkar lai pin rohman asiam te Chief Minister te asoi pui
Assembly Speaker Pulal Rinlian na sailo chuan ZPM Legislature Party hruai tu Pulal du omachung changa tunkar zirtom ni khin athutluk na apuang don MPCC Vice President Puis Leon Sailovan Party ani na aban san ramchunga COVID-19 dona konga bungthar ka chho zel ni in rive enkol dam noi somret produk chunga nam to chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani